Hey, nkarhi mina Ntsako Nature. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you're alerted if you make a new upload. Ma swi vona ku ti-artist ta Xitsonga ti tirha njhani ka Spotify. Ma swi kota ku ri mi stream music vo tala platform leyi ma yi tiva ku va ku laniwa a no lava ku mi vona comparison yo artist ta hina ku ri ti tirha njhani. Ku na ti-playlist wa swi kota ku yi search-a track yin'wana na yin'wana yi kona hi ku ni vona ku ri na group yin'wana ya Vagoni va ndhawu laha ku ri na Mayengani, Dr Shirimani, Rhangani sweswo ma swi vona. Se loko la ti-track ta khale wa swi kota ku nghena ka Spotify mi vona ku artist ya so yi na ti-listener tingani hi n'hweti, mi vona ku ri ku endleka yini kahle kahle. Na vo Mr Post ti-hit ta vona leti va kha va ti humesa ku ya hi malembe ku va ku ri a ni ve na problem leyo ku a ni lava na album liya ya President Mayengani ya 2015 liya nkelonkeloni album liya hinkwayo a ni swi koti ku yi kuma online, mara letin'wana na tikuma fana vo album ya swa ni fanela track liya yo i tano munhu a nga neli ti kona ni ti-stream-ini ni nga rivali ni Sayicology ya ni yingisele leti ta sungula ta album leya Poison, ni yingisela round 2, ni yingisela na leya Germany track liya na swiswalo yi ba ni twa ku ri ni kombeta progress from back then hi 2011 ka va na stable xa Limpopo Poison to sweswi ku ri standard xi gonye njhani. Ma vona na album ya Mayengani ya tiko ra ka hina, mina no bela hi track leri ra N'wamagidavhusiku a ni tivi n'wina track leri ri ni belaku a tiko ra ka hina ri tirha kahle ngopfu ka vo YouTube, ri famba ka vo 200 and something views, mara vanhu va ri album a yi nga bi ku swa vanhu mi nga swi twisisi vhele na the best of Dr Thomas Chauke ku na tinghoma tin'wana na tona ku ri i leti hi nga kula kha hi ti yingisela vhele hi ku